Ni imikino y'igikombe cy'amahoro ya kimwe cya kane kirangiza aho ikipe ya Rayon Sports ku isaha y'isaa 9 mu kanya gatoya igiye guhura n'ikipe ya Bugesera. Umukino ubanza ikipe ya Bugesera ifite ibibazo bikomeye cyane byo kuba iri gutekereza kuba yazakina umukino wa shampiyona n'ubundi n'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo irebe ko yabona amanota 3 muri shampiyona. Imikino y'igikombe cy'amahoro nubwo bagiye kuyikina yo nta kintu ivuze cyane ku ikipe ya Bugesera kuko yo nubundi ntago irwanira igikombe no kukibona ubwabyo nta kintu byayifasha kuko nubundi yaba yaragiye mu cyiciro cya kabiri, ariko baramutse bakinnye bagatsinda umukino wa Rayon Sports bafitanye muri weekend urumva ko baba bari safe mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Naho baramutse babutakaje no guhita bamanuka mu cyiciro cya kabiri, kandi kuba bajya mu cyiciro cya kabiri no kuba baguma mu cyiciro cya mbere nibo babifite mu biganza kubera iyi mikino ibiri bafitanye na Rayon Sports y'igikombe cy'amahoro, ndetse bikaba biri kuvugwa yuko ikipe ya Bugesera ishobora kuba yahengamira ku ruhande rumwe kugira ngo Rayon Sports yizamukire igere kuri finali, ariko yo izayihe amanota yo muri shampiyona. Mbibutse ko ikipe ya Gasogi United yarayitsinze ikipe ya Police FC igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza. Perezida Kenisi atangaza yuko yifuza ikipe ya Rayon Sports kuri finali. Kwinjira kuri uyu mukino ni 3,000 ahasanzwe, 5,000 ahatwikiriye, 10,000 muri VIP ndetse n'20,000 muri VIP. Urumva ko ari n'igiciro kitagoye, ni igiciro cyoroheye abantu bose bashobora kuba bagera bagashyigikira ikipe ya Rayon Sports kugira ngo irebe yuko yasezerera ikipe ya Bugesera, kuko nubwo Bugesera iri muri relegation zone ariko ni ikipe ikomeye cyane nubwo yahuye n'ibibazo muri iyi phase retour. Gusa ikipe ya Bugesera nayo yakaniye cyane ngo ishaka gutsinda Rayon Sports iyi mikino 3 yose ikayitsinda muri uyu mukino w'igikombe cy'amahoro w'ubanza, ikayitsinda muri weekend mu mikino ya shampiyona, ndetse ikanayitsinda no mu minsi mu cyumweru gitaha umukino wo kwishyura w'igikombe cy'amahoro. Rayon Sports rero imeze neza, abakinnyi bose barahari, nta ufite imvune uretse Prince, abandi bose bameze neza, baba batayizamu, baba bakina hagati, baba abanyezamu, ndetse ubu ngubu tuvugana ikipe ikaba igeze ku kibuga cya Kigali Pele Stadium aho bagiye kuba bari kwishyushya kugira ngo mu kanya saa 9 rwambikane hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse na Bugesera. Perezida Jean Fidel Uwayezu aratangaza yuko igikombe cy'amahoro ari cyo bafitemo imbaraga nyinshi, ari cyo bashaka gutwara kugira ngo nawe arebe yuko yakongera gusohokera igihugu, kuko arabizi ko icyo gikombe aricyo kizamuhesha gusohokera igihugu. Kandi baratekereza bati iyo twasohotse abaterankunga batwongerera amafaranga, yaba Skol, yaba za Canal, yaba Chop Life, ziriya zose bari abaterankunga bose babongerera amafaranga kuko basohotse. Ikindi cya kabiri nabo bakavuga bati iyo twasohotse natwe tuba turi kubostinga izina ryacu muri CAF. Bati nyuma yo kuboosting izina ryacu cyangwa se kwandikisha izina ryacu muri CAF, uko tugenda turyandikishamo niko ikipe igenda igira ibigwi mu marushanwa ya CAF, ku buryo murabizi ko n'umwaka ushize itigeze ikina ijonjora ry'ibanze kubera yuko bari barayishyize mu makipe yagiye yandika amateka mu mikino ya CAF, harimo kugera muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Ikindi baba bizi neza yuko bashobora kugurishamo abakinnyi benshi hanyuma bakunguka amafaranga. Abakinnyi bayo bakomeye bagenda babona aba agent bo hanze, bagenda babashakira amakipe akomeye cyane kugira ngo babone amafaranga. Abakinnyi nabo iyo basohotse bakina babizi neza yuko bari gukina neza kugira ngo bigurishe, ariho hahandi usanga ikipe ya Rayon Sports igeze kure mu marushanwa nyafurika. Ikindi kubaterankunga bayo nabo baba bari kuvuga bati ikipe yasohotse natwe turacuruza nubwo tubongeye amafaranga, ariko nabo bamenyekana ku ruhando mpuzamahanga nka Skol. Iyo bambaye Skol n'ubundi bari gukina mu mikino nyafurika, ibihugu byose biba bibona yuko Skol iri mu iryo rushanwa, ndetse n'ayandi
kampani yose y'abafatanyabikorwa ba Rayon Sports baba bari mu murongo umwe ndetse babizi neza yuko ibyo barimo bizabagirira akamaro. Aho ngaho rero hari ku ruhande rwo kuvuga ngo gusohoka, impamvu ikomeye cyane abayobozi ba Rayon Sports bari gutekereza gusohoka niyo ngiyo. Ikindi hari uburyo abatoza n'abakinnyi batarongererwa amasezerano, bamwe bayarangije nk'umutoza Julien Mete amasezerano ye yararangiye, azarangirana n'iyi sezo. Ubwo urumva harabura imikino 3 ya shampiyona kugira ngo amasezerano yarangire. Abakinnyi nabo abenshi ari burangirane n'iyi sezo, urumva nabo bafite uburyo bagomba gukinira igikombe cy'amahoro neza kugira ngo bagitware, kuko ubuyobozi bw'ikipe bwababwiye yuko bagomba kuzicara bakaganira ari uko igikombe cy'amahoro kirangiye. Rero kugitwara bifite avantage haba ku mutoza, haba ku bakinnyi, haba kuri ekipe ndetse n'abayobozi muri rusange, kuko na Jean Fidel nawe manda ye irabirangiye ejo bundi mu kwa 10. Manda ye irarangira mu kwa 10, nawe rero irangiye yaratwaye iki gikombe cy'amahoro, byaba bimuhesha amahirwe yo kongera kuyobora ikipe ya Rayon Sports. Rayon Sports rero mu kugera ku kibuga yaje iri kumwe, abakinnyi bari kumwe ku buryo biteguye urugamba bagiye guhanganamo na Bugesera mu kanya gato cyane. Natwe turahari nka Sportline TV kugira ngo tugende tubakurikiranira buri kantu kose ku kandi, tubaha update aho ibintu bigeze. Umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports ari we Ruben Ngabo, we yagize icyo atangaza igihe bari bamutumiye kuri radiyo y'igihugu RBA. Yatangaje yuko bashaka kongera kwisubiza igikombe cy'amahoro, kuko n'umwaka ushize ni ikipe ya Rayon Sports yagitwaye. Ati tugomba kwisubiza igikombe cy'amahoro ndetse tukereka Bugesera yuko atari ikipe iri ku rwego rwacu. Bamubajije ku byo kuvuga kuganira ku buryo Bugesera itamanuka, nabo bakabaha amanota, yababwiye ati ikipe ya Bugesera twebwe nta biganiro dufitanye nayo kuko ntituyitinya, ni ikipe ntoya kuri twebwe. Yego turayubaha ariko tugomba kuyitsinda kugira ngo tuyereke ko byose bishoboka, yamanuka itamanuka twebwe nta kintu bitubwiye. Icyacu ni ugutsinda imikino yose, yaba imikino 2 dufitanye mu gikombe cy'amahoro ndetse n'umukino wa shampiyona dufitanye muri weekend. Ati iyo mikino yose twebwe icyacu ni ukuyitsinda. Nizo update ziri mu ikipe ya Rayon Sports. Ahasigaye ni ahamukanya nyuma ya match ndi kubaha analyse ndetse n'ibyakurikiye umukino byose. Murakoze cyane, ndabakunda. Mwari kumwe n'umunyamakuru wa Sportline TV Mutangana Fulgence. Mugire ibihe byiza.